Maswati lamahle lo nkulunkulu lo ngiphumelelisako angisuse emandleni angibeke emandleni akasuye uNkulunkulu wami ngedwa kodwa uNkulunkulu wethu sonke. Manje ke nendiwa yini ngamunye ukuthi ningamlingi uNkulunkulu ngekuthi umuntu atifune atithole ukuthi unamaphi emathalenta unasiphi isiphiwo bese uyasebenzisa lesiphiwo kwakha likusasa lakhe. Ubone ukuthi uNkulunkulu ngeke yini akuphothula wakuphakamisa. Funza kimi esikhatsini lesiningi ngikhuluma nani ngisebakery yonke into lengiyendako ngiyenda with passion and love. Ingako ngichitha isikhathi sami ngisebhizinisini yami lokho kwenta ukuthi noma kungavela inkinga letingakanani uNkulunkulu angiphakamise ngoba ngikwenda with love. Niva kunjani ukuthi nakubitwa abantu labataba ngemasotsha kufuneka babili enkundleni nichamuke ningi1000 nonke ninzinza imisebenzi yini ningadakheli nini emathuba emsebenzi uthi Jesu nginani kodwa sola nikaceli celani nihlwa yini ke Maswati ukuthi nalona lo atibuka emathalenta akhe bese so uyacela kuNkulunkulu ukuthi Nkosi nawu sisiphiwo sami naku ngiyazabalaza uNkulunkulu utakuphakamisa ngicela nifunze kimi ngisibonelo lesiphilako mina. Inkosi ibusise.